Danas smo po 9. put zaželjeli dobrodošlicu našim novim pripravnicima. Radi se o GROW programu koji je jedan od najdugoročnijih i najuspješnijih programa za pripravnike u Republici Hrvatskoj. Od 2010. do danas zaposlili smo 650 pripravnika koji će proći kroz vrlo kompleksan sustav edukacija koji se zove Business Education program. Većina, više od 90% tih mladih ljudi ostane u INI. Vidjeli ste ovim prezentacijama da mnogi od njih napreduju, mnogi od njih su već sad postali direktori sektora, direktori službi, voditelji projekata. Mogu puno naučiti u INI, puno idu vani na školovanje, puno se školuju u samoj kompaniji. Prema tome, svi ti mladi ljudi koji dolaze u kompaniju imaju veliku perspektivu. INA je velika kompanija, INA je međunarodna kompanija. Prema tome, niko od njih na koncu pripravničkog staža ne pokaže želju da nije zadovoljan da bi otišao iz kompanije. Ja sam Ivana Žanić, završila sam Rudarsko-geološki naftni fakultet. Sada sam dobila posao u sektoru za istraživanje i proizvodnju. Imam 26 godina, inače bavim se planinarenjem, skijanjem i odbojkom. I ovo je moj prvi službeni dan. Moje očekivanje su da će uzeti u obzir moja znanja koja ja posjedujem i da će me oni sami kroz mentorstvo nadograditi moje znanja i usmjeriti me možda kao nekakvu specijalizaciju u nekom užem području. To je bilo jako zabavno, mogli smo iskazati svoje znanje i bilo je lijepo što smo radili u timovima. Danas je jako opušteno, zadovoljna sam, upoznala sam mentoricu Badija i jednu kolegicu, tako da mislim da je danas baš lijep dan, dobro su organizirali sve i zapravo jedva čekam jer mislim da će svakim danom sve više napredovati i tome se radujem. Znači sama činjenica da se 9 godina održava govori o samoj uspješnosti takvog koncepta. Kompleksan sustav edukacija koji se zove Business Education program od posjete znači naših proizvodnih lokacija, što rafinerijskih, što istraživanja naftnih polja. Naravno naša prodajna mjesta, upoznat će se sa ne samo poslovnim dijelom, nego i suportnim funkcijama. Proći će kroz cijeli niz znači, prezentacija, grupnih aktivnosti i naravno završnih ispita. Cijeli program traje godinu dana. Oni uglavnom dolaze sa svih fakulteta iz Republike Hrvatske, međutim većina njih upravo iz ovih područja sa STEM, prirodoslovno-matematičkih znanosti. Uspjeh kompanije je prvenstveno uspjeh u tome da mladi ljudi prepoznaju INU kao kvalitetnog poslodavca, to vidimo po brojkama iza nas. A uspjeh za mlade ljude je, ja vjerujem, ući jednu veliku kompaniju, biti izabran i zbilja imati tu raznolikost, mogućnost različitih pravaca u svojoj karijeri. Hvala INI na gostoprimstvu i sretno svim kandidatima.